I veliki pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što vidite po samom naslovu, nabrojit ću više kratkih, a zanimljivih teorija i objasnit ću ih što bolje mogu. I naravno dati neko svoje mišljenje. Prije nego što krenemo, možete šerovati ovaj video da ga što više ljudi vidi, a i da probamo da dođemo do 2800 suba do kraja godine. A i možeš ući na moj Discord server, jer realno besplatno je, a i tamo možeš pitati ako ti šta zanima u vezi kanala. A sada možemo krenuti na video. Dobro jutro, Niđan! Ne zaboravi da uzmeš svoje lekove za šizofreniju. Prvu teoriju o kojoj ću pričati jeste o Amadu i Kavakiju. Teorija glasi da je Amado Kavakijev rođak ili pak otac. Za ovu teoriju postoji solidan broj dokaza. Prvi dokaz jest odnos Amada prema Kavakiju. U zadnjim chapterima primijetili smo da svaki put kada se nešto desi Kavakiju, Amado se svaki put ozbiljno zabrine. Također imamo scenu gdje Amado govori Kavakiju da će da mu uradi nešto neko što mu ugradi novu karmu. Poslije Sumire ga je upitala u vezi te karme šta će da mu uradi, on je rekao da je to njegova lična stvar. I zadnji dokaz koji sam našao jeste dizajn ova dva lika. Pogledajte ovu sliku, dizajnirani su po veoma sličnim proporcijama, sa nekim malim razlikama. Sada, moje mišljenje o ovoj teoriji. Ova teorija jako zvuči veoma zanimljivo, barem meni, jeste da bi ovo bio veliki plot twist po samu priču. Ne mislim da mu je ono, jer kao prvo njegovog oca smo već vidjeli i upoznali i potvrđeno je da je ono njegov ćale. Tiče da mu je neki rođak, to bi možda imalo nekog smisla i moglo da prođe, jer na osnovu svega što smo dobili i nabrali, plus one crte na licu koje ne verujem da je slučajnost, jer kod Kishimota i kod Achija ništa nije slučajnost, to je ono što sam shvatio za ovoliko aktivno praćenje Naruto i Boruto. Druga teorija je zanimljivija i nema veze sa Amadom, već o Tsutsukijima. Ova teorija mi je sigurno u top 3, a ona treba da razotkrije kralja zmajeva. Pa počnimo. Ako se vratimo u 15. chapter, možemo vidjeti jedan veoma zanimljiv panel koji će biti glavni pokretač ove teorije. Ono što je zanimljivo kod ovog panela jeste to što imamo papir na zidu na kome se vide neki elementi japanskog horoskopa. Sada znamo da u japanskom horoskopu imamo 12 simbola i tih 12 simbola treba da predstavlja 12 Otsutsuki, to jeste 12 osoba. U tom japanskom horoskopu također imamo znak zmaja koji najvjerojatnije simbolizuje ovog kralja zmajeva. Sada, da ne bude Kirby lupetaš gluposti, sad ću da vam dokažem da ovo možda ima smisla. Kaguya simbolizuje zeca, čuli smo u Shippudenu da su je neki nazvali tim imenom, a i rogovi mogu da simboliziraju njihov znak. Momoshiki bi ovdje bio konj, Kishiki bik, a Ishiki ovan. Kada smo nabrojali njihove znakove, vreme je da uključimo i kralja zmajeva. U Boruto 53. epizodi vidimo Tonerija i Urashiki kako razgovaraju. Urashiki je poslije toga stavio Tonerija na spavanje 10.000 godina i rekao mu je da ide u palatu kralja zmajeva. No, ovo ne bi bilo toliko sumnjivo da se nije u tim arkovima emitovo opening u kome se vidi zeleni zmaj kako se bori protiv tima 7, što je izuzetan foreshadowing, a ono što dodaje na značaj jeste to što je Boruto poznat po foreshadowima u openzima i endenzima. Također znamo da Kishimoto kao i kod Achi vole da uzimaju stvari iz japanske kineske kulture, što se može primetiti čak i u Narutu. Iskreno zanima me vaše mišljenje u ovoj teoriji, po meni jedna od dosta zanimljivih, a i realnih. I zadnja teorija za danas jeste vezana za razotkrivanje ona dva slomljena znaka u Ishikijevoj dimenziji. Iz te dimenzije znamo sljedeće. Označene su 6 Otsukija, od kojih su 4 poznata, a 2 urušena. Prvo, da bi ih otkrili, treba da odgovorimo na pitanje ko su oni. Iako ne znamo njihova imena niti njihov izgled, možemo izvući par detalja iz onoga što imamo. Prvo jeste da lik koji se nalazi na gornjoj poziciji posjeduje Rinne Sharingan, jer kao što vidite ima isti znak kao Momoshiki i Kaguya. Drugo što se može pretpostaviti jeste da su njih dvojica posjetili zemlju pre Kaguye, jer Kaguya kada je došla na zemlju, božansko drvo je već bilo posađeno. Sada, kako je ono posađeno? U Borutu smo saznali da bi dobili savršenu voćku trebaš da žrtvujemo Otsukija. U Narutu vidjeli smo da je Kaguya uzela savršeno voće, što znači da je neko pre toga bio žrtva za tu voćku. Što bi značilo da je ostao još jedan Otsutsuki. Sada, da se zavežemo za tog jednog Otsukija. U jednu od Ishikijevih rečanica saznajemo da je on rekao da je pojeo jednog Otsukija kao što je Momoshiki njega. Što bi moglo pretpostaviti da je taj jedan preživjeli Otsuki, znači ne onaj koji je bio žrtvom za čakra drvo, već taj preživjeli da je on pojeden od strane Ishikija. Realno mislim da ova rečenica nije slučajnost i da ona govori mnogo više nego što mnogi ljudi misle. Također ono što ide u prilog ovim zadnjim dvema teorija jeste Ishikijeva rečenica koja naglašava da je Otsukija sve manje.
Tako da, završili smo s ovom temom, iskreno obe teorije su mi veoma zanimljive i donekle realne. No, ne nadam se da je ovo sve tačno, jer znam da kada Kishimoto smisli nešto, to obično bude skroz 10 od onoga fanovi smislili, ma koliko to bilo realno. Tako da, to je to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidao. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe, pišite mi u komentarima šta mislite o ovim teorijama i temi klipa. I da li želite još ovoga na kanalu. Ostavite share, bilo bi od pomoći, uđite mi na server i živa vam deca. Tako da to je to, do sljedećeg viđenja, peace! Hvala svima koji su gledali videa, hvala i ostavite like i subscribe.